Ja sam Aljoša i želim da vam kažem da sam ja danas u jednom jako posebnom raspoloženju. Ja sam ponovo u Zagrebu danas posle 11 ili 12 godina i plutam kroz neke prostore koji više ne postoje i jako mi je drago što ste tu sa mnom. I po prvi put večeras nastupam za hrvatsku i zagrebačku publiku i malo imam tremu, malo mi je drago, malo sam ponosan što sam konačno tu u močvari o kojoj sam toliko čuo. E sad, moje pesme su takve, napisane su tako da isprovociraju, ali napisane su tako da isprovociraju društvo u kome ja živim, pa ako malo možda promaše metu, jer ne znam da li znate da su juče u Zemunu prebili Teofila, zato što nije ličio na balkanskog nekrofila. Gomila debila krokodila u bari, što nikako da ispari i ne, nije lako da se stvari, da smo stvarno pravi novi divlji zapad. Da nemamo odgovor, pa prelazimo u napad. I da je ovaj raspad postao normala. Svaka budala može bez blama kosti da ti slama. Rodila ih srpska mama Ceca. Ova deca istoriju ne pamte, ni koje Marković Ante, ni Milan Martić, brate. Samo marke parfema i kako da se lema. A turbonarodnjaci, omiljena tema. Bivša Juga, matori, prava šećerlema. A s druge strane planete, optužbe sad lete, da je neko dete iz američke vojske našlo način da ih zajebe do koske. Bradley Manning je skupio 90 fucking hiljada top secret and classified vojnih dokumenata i pustio na mrežu da vrati ravnotežu i pokaže svima od čega se rat sastoji, ko mrtve civile broji i zašto baš svaka generacija itekako ima čega da se boji. Ljudi moji, patriote i heroji, pa to ne postoji. Sve sami mudati i psihopate što oružja se late, da celom svetu pokažu da su bolji od svog tate, a civili koji pate nikom nisu važni. Kome još smetaju izveštaji lažni, kad su nafta i gudra tu na dohvat ruke. Neoliberalizam, kruna moderne nauke. A od Sudana do Irana i Afganistana čuju se pogrešna tumačenja Korana. Sve sami lažni proroci i krvavi sveci, što rođenoj deci pričaju bajke, dok okolo lete meci ko u apoteci, kod njih za sve ima brzog leka. A istorija ih gazi već za 2-3 veka. Samo senka, preko ženskog lica. Otac joj je sveštenika, rođeni brat samoubica i čak i kad je pitaju da li je sve to smeta, ona ne zna da prepozna ko je lovac, a ko je meta. Već ispod burke zamišlja žurke, dok sa sobom igra žmurke. Ne želi ona slobodu, već samo da osvajači odu. Da bi cela porodica što se stidi njenog lica, svoju čast sačuvala i uz ugle duvala na dan njenog ugovorenog venčanja, kada se vrata skrivenog očajanja zauvek s treskom zalupe, a njenim lepim telom zauvek zavladaju radikalne grupe. Jao, pa ovo je Frankovo oko, ja to moram da sačuvam.